Iharengo Sharwar Masaka omwaka gw'2010 n'emigisha y'okutunguka ekeyongyera omu kyanga kyabo obwa hati nibibekira speed y'amaani wagerageranisa n'obwire bwa kare. Atuwaza President Yoweri Kaguta Museveni government ye NRM okuwa district yaffe y'Erwengo netwawula ku Masaka yali ennene nnyo. Ekisooka yatukendeeza ku lugendo netusembereza obuweereza okumpi. Ekyokubiri emirimu ku district tugezaako okulaba nga abaana baffe abasomye mu district bafuna emirimu egyo. Nteekateekanga ya NADS ng'ogasseko ne Operation Wealth Creation luli nga tukyali mu Greater Masaka ebintu twafunanga bitono oba oluusi n'obutafuna. Abataka nibajwamu enteekateeka za gavumenti nizishikira kimwe omu maka gaabo ezirimu PDM, emyuga, NADS, obwokiwanuka Coach Ali hamwe n'abataahi be barikusiima. Kati mwanya ezo ng'ayina ekipande kimu kyokka nengattako nifuna ye kati bunafuna ate emyuga ate n'emyuga ko nyina ikazi zange 3 ikazi zange 3 mazima agaligo buli season buli gwa musanvu infuna mu kilo zange za clean 12 mu bita amawulire galwangawo okutuuka naye oluvannyuma lwotusalako nange kamokwogera nafuna ku mmwanyi nafuna ku micungwa nafuna ku miyembe okuva mu program eya NADS era wenjogerera bonnambulako n'olaba ekiri eruyembe wali wa kochali nawe okkiriza nti gavumenti erina enteekateeka gy'ekoze okujja abantu baffe mu bwavu. Meya wa Rengo Town Council Joseph Lubega Bazonoona osingira akaruru omulundi gwa kabiri najjangu n'ekyamaani munonga okutaayisa omwebembezi w'ihanga omu kyanga kyabo arikugira ngu nibeesiimira omu businge obu batungire nabo kakaasa kusinga akaruru akasingire kandi nagira ngu eki kimuhiire amaani okurabira omu nteekateeka za gavumenti ez'ekikizo omu bantu ab'okuba obwa hati burika pulezidenti atiiremu entaasya. Olwengo okuva ku Masaka kyaleeta enkulaakulana ey'amaanyi kati ogenda ku nteekateeka nga PDM jjukira nti okuva ku Masaka lwona emiruka emipya egya creatingibwawo kale bw'ogamba nti buli muruka gufuna miliyoni 10 ojja kutuuka mu tawuni ng'ey'Embiriizi ng'ebyalo 3 muluka ebyalo 2 muluka abafuna miliyoni 10 buli mwaka. Kibola abantu bakyuse nnyo n'obuwagizi bwa muzeeyi bweyongedde nti buli muntu atunanga miliyoni wakaweeri atalunze alimye atalimye asuubudde. Guyasima President Museveni ayorobiza obuheereza omu bantu obwa hati abataka nibeshikira ameeza ya district odiireho n'okusya abembezi ebizibu ebirikubateganisa kiyamba abantu kufuna obuheereza omu bwire ekyabaire kitariho obwire bwa kare obu yabaire ekiri Masaka obwa hati Erwengo eine itendekero ry'emikono amashomero ga gavumenti amarwariro kandi aba baraganiise kuhagira President Museveni omu karura akarikwija. Tufunye kolas mu kibuga atalimu tufunye technical institute Erwengo abaana baffe babatrainingira awo omwana n'afuluma nga asobola okukola amasanyalaze asobola okukanika asobola okuzimba asobola okutunga asobola okukola ebintu bingi nnyo okufumba nga tebya bbaluwa. We omunyishenjero ahabwa Bukoto West Muyanja Muhammad Sentai ashaba abanyarwengo kurebeka ngu baheza President Museveni akaruru ngu habw'okuba Rengo omu bwire bukye munonga neija kutungirwa ruhango. Tuyina n'essuubi ery'amaanyi because enteekateeka zonna zaatandikibwawo dda ku kyalo wano Luyembe wali e Kabaseegu gavumenti egenda tuteerawo eddwaliro eri ku mutendera gwa Rifaro District Hospital. Enteekateeka zonna zaggwa dda abapima baapima dda so tulinze essaawa yonna construction egenda kutandika. Izooba lya nyinkya President Museveni naza kuba ali mu Rengo okuronda y'akaruru. Amakuru gagasha kwa Bashir Karema abwa Tayari West omu Rengo.